Kaska jala kala pengkret dak permit mai kata jab gina nya kali kamai kem sangat nak gejeki ya kini lai thu do ba person song sembut mti dang ba jala ha bakran skilap ta khabar mentak sajan ula kan turu eki bakasngan oi sundon mak sarkar kan pimina menta ya katur khas bagi isi kala IT haga juk por laban ngamru pak sarkar kala pengkret man pemi dak permit pathamai kata kita ngai peteng bas ngai kamai Kibabun gelenti lada ngisngau baki kim corporate bani nakali yang ke joint action ni kay kabila balik kalau ngilak ban issue ke additional permit that time kan long na I warning la pa yaki nakada nakali sarkar we have so many options pan lada kim ya corporate ngidon ke options babun bagilak ban issue permit ya kinu ki kali kibariu ke balong ready ban kamai it can be done that way Tena orang kerpas yaki bakin sebab sangat nuswa yaj mentah nang tan kalian ngejongi ke government ni nang pek ke ka binang la ban le susu hak ne ka tayo kabanga hinga kentu ya asian kolom pek toi trelang ke sarkar ngila de ble suatu rupees kuma ofi te la kuma nuru ngi mentah ya katu memorandum ke la summit ngatai ngila ngidang ya song ngidang perhat ke ka ngila ban le nang ni sekmat kham tame hak ne ka tayo ko ban nama Rusia mempadon te kabanga hinga apil ki sangat no ebiseki yaj nomor bang ngiru go men ngi don kat not necessarily bo philai chmai rang len philai chakleng ban ya pensai pai ba nomor ba kaji pensai pai ba pi kaju oi ngi la su thu ngi la sai ne go men ka e ka bangin le ten rei ngang su bon omar withdraw no ka indefinite strike pi nomor ba ki driver ki duja baro ye duja lut dengan trai ba phin sedam no ka kam nang tai ya ka issue ka baki ki submit lengba joma agar terus ni baik bentuk mau ngin examine lagi nak leng government seriously Lo pin kod ikran ni mungkin betul. ngong pi having nak examine atrai not asli ban khod keren ke bang appeal ki ngong su bah withdraw no namar bang ke government menta kadang examine di kini isu bro very seriously dia menjongi ngidang le so immediately article dia kata ngidangnya page menta ngidang yesterday sampai next week ke bilang nak ada orang ngidang yesterday deh, ngidang yesterday nak siung. Kabangin ap sunglang nak kalian jong ke taxation, finance, nak kalian jong ke government berkuih. They will take a decision accordingly. Kata kabangin lah ya, right? The next week most likely kabangin sampai kabangin lah. Mentah apa? He taking into that consideration, kabangin iba kaniki international price of diesel and petrol keep going up. They have keep going up, kamu ihapan adjust hak takal tiba lakum kuno ka petrol ke diesel laku omeglaji kan long kam duna ban ya ka asam kata kadai ke bagi jule ka praktis nadu report masyahdu mta they will make sure bala kuno ka dor jong ka petrol ban jong ka diesel kan hamtat ban ya ka asam